itariki 30 Mutarama umwaka wa 2020 nibwo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS watangaje ko isi yugarijwe n'icyorezo cyitwa COVID-19 iterwa na coronavirus. Iki gihe Ubushinwa bwari bumaze amezi arenga 2 buhangana n'iki cyorezo, by'umwihariko mu mujyi wa Wuhan aho iki cyorezo cyatangiriye. Icyo gihe ibihugu bimwe na bimwe ku isi byahise bitangira gufata ingamba zo kwirinda icyo cyorezo ndetse no kurinda ikwirakwira ryacyo mu bihugu mo hagati. Mu Rwanda, ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyahise gishyiraho itsinda ry'abaganga ku mipaka ndetse no ku kibuga cy'indege bapima umuriro nka kimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara buri muntu uwo ari we wese winjiye ku butaka bw'u Rwanda. Ku itariki 16 Werurwe umwaka wa 2020 nibwo Leta y'u Rwanda yatangaje ko yakiriye umuntu wa mbere urwaye iyi ndwara ya COVID-19. Uyu akaba yari Umuhinde wari uturutse i Mumbai, akaba yari yarageze mu Rwanda ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020. Icyo gihe ingamba zikomeye zatangiye gufatwa mu gihugu kurusha uko byari bisanzwe, dore ko amashuri yahise afunga, ibikorwa bimwe na bimwe bitari ibyankenerwa cyane birahagarara, ingendo rusange hagati mu gihugu nazo zirahagarara, ndetse abaturage basabwa kuguma mu ngo zabo ariko bita cyane cyane ku isuku. Amabwiriza Minisante yatanze harimo kuguma mu ngo, kwirinda ingendo zitari ngombwa, gusiga intera byibura ya metero hagati y'umuntu n'undi, kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo hirindwe ikwirakwira ry'iki cyorezo, ndetse no gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se gukoresha imiti yica udukoko mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ariko nubwo tugirwa inama zo gukaraba intoki kenshi gashoboka, ariko hari ibyo twibagirwa. Smartphone zacu zihora mu biganza kenshi cyane kubera ko tuzikunda. Rimwe na rimwe hari abazikunda kurusha aba boyfriends babo cyangwa se aba girlfriend babo. Ibi bituma zifatwa nka kimwe mu bice bigize imibiri yacu. Abahanga bavuga ko iki ari ikiganza cyacu cya gatatu, nyamara iyo tugiye gusukura ibiganza byacu, iki kiganza twita smartphone ntabwo tujya tugisukura. Niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye uburyo ushobora gusukura smartphone yawe bitakugoye, ukagira isuku ahantu hose. Ni kenshi tujya mu masupermarishe tugafata ka gakawuti cyangwa se ka gapaniye basunikamo ibicuruzwa, utazi uba wanje kugafata niba se gafite isuku ingana ite, nyuma ukaza gufata kuri telefone yawe utarasukura ibiganza. Wibuke wafashe kuri telefone yawe mbere yuko usukura ibiganza, ariko nujya gusukura ibiganza urakaraba ibiganza byonyine, telefone uyirambike ku ruhande cyangwa se uyikubite mu mufuka. Numara gukaraba ibiganza uraza kongera wongera ufate telefone yawe, nyamara iyo ntabwo iraza kuba ari isuku ihagije. Ikigo gikora ibikoresho by'itumanaho Apple birimo za iPhone, iPad, iMac ndetse n'ibindi, cyatangaje ku rubuga rwabo ko ushobora gusukura telefone yawe wifashishije imiti yica udukoko yitwa nka Clorox wipes, cyangwa se ugakoresha amazi igihe telefone yawe ifite uburyo bwo guhangana n'amazi, cyangwa se kwihanganira amazi bwitwa IP67 kujyana hejuru. Ibi ariko ikigo gicuruza iby'itumanaho cyitwa AT&T kivuga ko ubu buryo butizewe neza bitewe n'uko telefone yawe ushobora kujyamo amazi n'indani cyangwa se ikajyamo iyo miti ikajya kwangiza utuntu turimo imbere. Aba bo baturangiye agakoresho kitwa Phone Soap 3
gakoresha imirasire yitwa ultraviolet. Aka gakoresho gashobora gusukura telefone yawe kugeza kuri 99.99% kica udukoko. Aka gakoresho gasukura telefone ndetse kanayicaginga. Aka gakoresho gashobora kujyamo telefone iyo ari yo yose uko yaba ingana kose ndetse niyo yaba ifite pochette. Aka kitwa PhoneSoap 3. Uruganda rucuruza ibikoresho by'itumanaho rwitwa Samsung narwo rwatangaje ko ushobora kwifashisha amazi igihe telefone yawe ishobora kwihanganira amazi, bya bindi bita water resistant. Ushobora gukoresha kandi imiti yica udukoko nka Clorox wipes cyangwa se izindi alcohol zabugenewe mu guhanagura ibikoresho by'itumanaho. Twirinde ikwirakwira rya coronavirus tugira isuku ahantu hose, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa se tugakoresha imiti yabugenewe mu kwica udukoko, duhanagura smartphone zacu dukoresheje imiti yabigenewe cyangwa se tugakoresha PhoneSoap 3. Mukomeze kugira ibihe byiza murinda abo mukunda, imiryango yanyu ndetse n'igihugu muri rusange. Stay home, save life.